نوچان دا مجموعه شش جارکه مجوره پیشکش بکن اما اجلسر نوچان دست پی بکن. نشأت زازا دبیجه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دخوازه پارتیا دموکراتا پیشوروا کرد لی سوریه وگره ناورزین انکسی. خواندن لروجاوای کردستان د قوناقه که گلکی خراب را در باز دبه. پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و خوانیشان دانه که پشتوانی جبوگرتین دزیندان رژیم ده لدار بخه. نشأت زازا اندام پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راگهاند جوینات ناوبرا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و پارتیا دموکراتا پیشبروا کردی ل سوریا چندین خالن هفوش و چوانیا پیشخستنا پیوندیان هاتیا گوتو پیش کرن و دازانین کو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دخوازه پارتیا پیشبرو وگر ناوارزین انجمنان اجتماعی کرد ل سوریه. خالی سرکه هبون و دیدیانه که سر دامستان چیون او خاله هنگی ابی تاریخ و هی انتشار قربان مسیمی تاریخ هنگی چیون تبجید زن پارتیا پیشورو پارتی پولیتی برای انجمن اجتماعی کردی دام و آقای خواجیش کسیج ماسینه به انجمن هنگی بود راستیش ام حزد کن کو پارتیا پیشورو دیسیجی بگری ناب رفیع کار حواله کار دیسیجی کار بکمل بملج بو کار و خباتا کردی دادر کسان سویده از باور کم افغانستان نه کیجی و بردوام به نتنه سر ایتار پارتی منه نام خواستگ جی او افغانستان نه که سرسرانسرین پارتی انجمن اجتماعی کردی هبن ایگو دکاربن دام دکاربن واحد نه که بخن چارچوبه که دو چارچوبه نه کیجی دیست خدمت و کار و خباتا کردی بید کندروی انجمن اجتماعی کرده فلو تالی نه که به وی ایتاری بدر باست کن و بردوامی نه که سروی مجارانه از باور کم تجاره هیوی خود نبونه هر وها جبر تشتی کدوی جوات دهات دیار کردن آواز داد دیار کردن کو اختلافات ما بین انجمن اجتماعی کردی نه خلاف سیاسی نه فهم چمیجی جنبه کمرون ترکیز که سر جنبه سیاسی وقت کمرون نه و هم نه فکری از باور نه که موجودی کار جنبه رخصتین دجلت که فجبر ویجی مادام بشه سیاسی سمت کارن بیشتر وقت گستردی پنجی یا صدی شست ابای چو پنجی دیا شچلیدی مرود کاری لب کردی تاره مثل رخصتی داره او دار رخصتی جیل سر ور درهانه که پرسی کی تزیده کیمیا جی خالق تزیده یا منیا کیمیا منیا جی من زیده یا تا که دل املاب بکن هانا وقت بینا که ام سروانا که ترکیز نکن اما اما کی پاری خود کورسان سوریه تمیجی اما بیشن کی گوکار به خدمت فرسانگت کردی و جدیجی با ولی خبر بازو به واسطه هانا که بین ام حاضرن گل جه خوشی ام مدرسته شروفکار سیاسی فواز محمود جارکیره گوت دمک نزیک ده لسوریه و کردی هری زرمند بن و دمک دریج پیوسته تاکو کاربن جهخوا جارکدن بگرن. شروفکارکی سیاسی جروج آوای کردستان داخیا کرن که پشتی 7 سالان جی کریز سوریه و ایران کرنا بنمای سوریه و کشتن و کوچبر کرنا خلک ویج آلی رژیم اسد و او رژیما کو اپوزیسیون به هر دو آلین وین سیاسی و لشکری به حزب که کاریهن آلین دن بخواه گریدا و دمکا نزیک ده لسوریه و کردی هری زررمند بن و دمکا دریج دو تاکو کاری بن جه خوجارک دن بگرن. د داخویانه کی تایبت ده جبو مالپرا آرکی شروفکار سیاسی کرد فواز محمود گوت کو ارمانجا روسیه ج سیاست آوی ده سوریه ده او بداوی کرنا کریزا سوریه و اپوزیسیون لشکری هروها چارەسەرکردنا ڕەوشە ئەولەهی لە سووریە و ئەو یەک شەرعیەتێ دەدا ڕێژیما ئەسەد هەروەها ئەو یەک دەبە بانگێک ji بۆ دووبارە ئافاکردنا سووریێ و vegera penaberan lê ew yek wêlayetên yekgirtî û dewletên gerentor wê yekê red dikin û tekeziyê li ser çareseriya siyasî bê ku serokê rejîmê Beşar el Esed amade bê û bikaranîna biryarên Cinêfê. Fawaz Mahmud herwiha dazanîn ku niha hewltên dan ku çek û kelûpelên şer ji destê grûpên çekdar ve werin derxistin. وەکو رێکەفتنên ku li Xotaya Rojhilata Şama paytext û parêzgeha Dereyê hatîn encamdan, niha li parêzgeha Idlibê jî ew yek tê encamdan, da ku çekên giran ji destê Cebhat an-Nusra derxin. Derbarê doza Kurdî li Rojavayê Kurdistanê û siyasetên ku li ser Kurdan têne encamdan, Fawaz Mahmud got ku ew siyasetên ku li deverê bi giştî tên encamdan
سوودê nadê Kurdan û mafê miletê Kurd bi dest naxe û Amerîkaya ku dibêje ku ew alîkariya çekdarên Qesedê dike tu bernameya wan derbarî proseyê Kurdî li deverê li cem wan tune ye. Wekû çawa li Efrîna Rojavayê Kurdistanê tu alîkarî ji Qesedê re nekir û bi tenê ew ji bo berjewendiyên xwe bikar anîn. Wekû çawa berîniha jî rejîma Esed ew bikar anîn. Şirovekarê siyasî her wiha got ku Rûsyê jî tu guhdaniyê nadê Rojhilatê Firatê lê bi tenê rêkeftinan bin aliyên herêmî re dike. Di dawiya gotina xwe de şirovekarê siyasî Fawaz Mahmûd got ku di nêrîna wî de Kurd li Rojavayê Kurdistanê di dema bê de wê ê herî zerermend bin û ew zerer wê bimîne ta rêkeftin di navbera hêzên mezin û aliyên berpirs de werin encam dan. Pisporekî perwerdeyê dibêje ku sîstema xwendinê li Sûriyê bi giştî û Rojavayê Kurdistanê bi taybetî di qonaxeke gelekî metirsîdar re derbas dibe. Pisporekî perwerdeyê dibêje ku sîstema xwendinê li Sûriyê bi giştî û li Rojavayê Kurdistanê bi taybet di qonaxeka gelek metirsîdar de ye. Di daxuyanekî taybet ji Seyda Arkêra Pisporê perwerdeyê Sîmar Sêgirkî got ku encamên krîza Sûriyê derbarê 7 salên borî de li ser astê siyasî û mirovî û aborî gelek xirab bûn. Lê encama herî metirsîdar di krîza Sûriyê de hatiye encamdan ew kiryarên guhertina sîstemên xwendinê û perwerdeyî ye ya ku sedema wê ya herî giring li ser mirovan û pêşeroja wan heye û ew yek ji bo berjewendiyên hin aliyan têbkar anîn. Pisporê perwerdeyê dazanîn ku sîstema xwendinê û perwerdeyê li Sûriyê bi giştî û bi taybet li deverên Rojavayê Kurdistanê di metirsiyeka herî mezin de ye û rejîma Esed û alîgirên bi ser ve yên ku berjewendiyê wan bikar tênin di dema borî de karên sîstema perwerdeyê û xwendinê di civaka Kurdî de wêran bikin. Sêgirkî her wiha got ku ragihandina desthilatdariya PYD kar ji bo berpirsyaretiya wan ji dezgehên perwerdeyî û xwendinê re bi şêweyekî mîtodkirî hewleke da ku hizr û ramanên xwe di nav miletê Kurdî de belav bikin. û ew yek bê ku berjewendiyên doza Kurdî werin bi dest xistin û ew yek bû sedema wêrankirina nifşekî ji xwendinê ku ji xona seretayî dest pêkirin ta gihiştin navendî û piştre amadeyî ye. Sîmar Sêgirkî di dawiya gotina xwe de dazanîn ku PYD bû sedema derbederiya hejmarek mezin ji xelkê bi aliyê deverên dimin kontrola rejîma Esed de û penaberiya bi hezaran ji xelkê berev welatê dewêrdor û Ewropayê ve ji ber ku ew li dijî sîstema xwendina dibin destê PYD de ne her wiha da ku zarokên wan karî bin xwendina xwe berdewam bikin û li aliyek din ji ber ku zarokê wan nebin qurbanî di ber şerê wan de. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya wê xwenîşandanekî ji bo piştevaniya girtiyên siyasî û yên nêrînê di zindanên rejîma Sûriyê de li dar bixe. Dê daxuyaniyekî de li jêr navnîşana dilsûzî ji bo şûreşa Sûriyê ya pîroz û piştevaniya girtiyên siyasî yên Sûrî ku bi xebata xwe dastanên qehremaniyê tomar kirine, Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bang li raya giştî û cemawerên xwe kir beşdariyê dimangirtina ku wê roja şemiyê heştê vê mehê de mijmêr şeşê êvarî li baregehê rêxistina xwe li Hewlêrê were li darxistin bikin. Dê daxuyaniya xwe de Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya sloganên şûreşa Sûriyê, şûreşa azadiyê û rûmetê ye belê ji bo Sûriyayeke firehnetewî, belê ji bo Sûriyayeke azad û demokrat û hilwişandin ji bo rejîma xwîndar ya rejîma Esed wê werin bilind kirin. Rojnameya Kurdistan hevdîtinek li gel berdevkê bi navê desteya danûstandinên Sûriyê niha Yehya El-Eredî kir. Di wê hevdîtinê de El-Eredî dibêje birayên me yên Kurd sistemeke dîrokî li ser wan heye û ew wekû welatiyên Sûrî bêzirav û newêrek bûn û piştevaniya Kurdan di pirsgirêka wan de nekirin. Rojnameya Kurdistan hevdîtinek li gel berdevkê bi navê desteya danûstandinên Sûriyê niha Yehya El-Eredî kir. Di wê hevdîtinê de El-Eredî dibêje ku birayên me yên Kurd sistemiyeke dîrokî li ser wan heye û ew wekû welatiyên Sûriyê bêzirav û newêrek bûn. Piştevaniya Kurdan di pirsgirêka wan de nekirin. Di hevdîtinekê de li gel Rojnameya Kurdistan ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya berdevkê bi navê desteya danûstandinên Sûriyê niha Doktor Yehya El-Eredî derbarê şûreşa Sûriye û rewşa Kurdan helwesta opozisyonê û Sûriyan bi giştî ji Kurdan û rewşa ku Sûriya gihîştiye de got ku wî qet bawer nedikir ku rejim li ser wê asta tewanê be û her tiştê ku aniya serê Sûriyê û Sûriyan di van salên borî de bike. Lê dema ku sernavên ez ê desthilat bim yan jî ez ê Sûriye ji nav bim yan jî Esed yan bila welat nebe, ango Esed yan bila tu kes nebe hildan û dest pêkir, wê demê ez ketim wê baweriyê de ku ev rejim xwedî asteke bilind ji tewanê ye.
ji ber wateya ku yan Esed yan jî bila Sûriya nebe û navê xwe bi Sûriya ve girê da xuya bû. Derbarê rewşa Kurdan jî Dr. Yehya Al-Arîdî got birayên meyên Kurd ne rewşeke taybetin li Sûriyê lê pêwîst e rewşeke taybet bana. Mal niha bi giştî di rewşeke têkçûyî de ye. Hatiye wêrankirin em hemî dibin sitemkariyê de ne û dem dema şoreşekê ye. Eger birayên meyên Kurd karibin xwe li ber vê babetê bigirin, xwe ragirin, asoyên xwe firehtir bikin, ku bibînin pirsgirêka Kurdî li Sûriyê beşeke ji pirsgirêka Sûriyê bigiştî, ew yek wê pir baş be. û got jî em baş dizanin ku Kurd sitemkariyeke dîrokî ser wan heye û em duê asta newêrekbûnê de bûn ku me nikarîbû piştevaniya wan bikin. Yek ji pirsên ku Rojnameya Kurdistan ji Dr. Yehya kirine ew e. Şoreşa Sûriyê şikest yan na geloma rejima Esed bi ser ket. Al-Arîdî di bersiva vê pirsê de got şoreşa Sûriyê bi dawî nayê ji ber ku şoreş ne leşkerkirin e û ne jî ol û teror û Daeş e da ku em bêjin bi dawî hat. Şoreş amadekariyeke di nava mejî û dilê mirov de. Bo guhartineke siyasî di pileya yekem de û rejim qet serkeftin bi dest nexistiye ji ber ku şoreş ne ku pirseke coğrafiya tevî ku eger rejimê ji sedî sed Sûriya kontrol kir rejim bi ser nakeve. Al-Arîdî serbar kir û got îdî kes vê rejimê qebûl nake tevî hemî şano û gotegotên bêserûber tirsa xistiye di dilê xelkê de şoreş şoreşa giyanê mirov e amada başiya mirov bo guhertinê ew ew yek heye û rejim xweşweyekê dizana rejima Esed tu destkeftin bi dest nexistiye û rejim şikestiye ji destpêkê de dema ku berê tifing û çekê xwe da sînga welatiyên Sûriyê dema ku nikarîbû bimîne û berdewam bike û piştevaniya hêzne dagîrker xwest da ku li ser kursiyê xwe bimîne ya rast ew e ku miletê Sûriyê yê şoreşger bi ser ket û rejim şikestiye. Derbarê egeriya êrîşa rejimê li ser İdlibê û egeriya serkeftinê tê de Al-Arîdî got ku Rûsya û İran li Sûriyê temenê rejimê dirêj dikin û temenê rejimê bi temenê pirsgirêkan vegerê daye û eger aramî li Sûriyê rû bide rejim bi dawî tê û dema berevçûna çareya siyasî ew dem dê rejimê bi dawî bîne bêguman û rejim xweş dizane. Rejim nikare şerekî dijî 3 milyon sivîl û bi 10,000 çakdar li İdlibê pêkbîne. ji ber wê şerekî tund û bihêz be lê rejima Esed pişta xwe bi Rûsya û balaferên Rûsî bihêz dike. Çavê rejimê li Rûsyayê ku ezmûna Groznya lê İdlibê bikarbîne û ez nizanim eger Rûsya wê ehmeqiyê û tewanê bikarbîne yan na. Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD di kiryarên xwe û ferskirina bacên cûr li ser welatiyên Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Herî dawî jî coreke nû li ser otomobîlan فرض کریه ده صبح ولاتین باجاروک گرکی لکی روجاوای کردستانی لسر دیمن و کریارک نویا پیاده شیار بون کو دولابین همو اتومبیلان هاتبون کلید کرن و لسر نویسان دبون دوین هون لشارداری وگرن لشیر گفا دست سر کرنی ولاتیه کی باجاروک گرکی لکی کو نخواست ناوی ویوره اشکره کرن گوت کو دما او لشارداری گرکی لکی یا پیاده وگریا 2500 لیرین سوری لجر ناوی باجا راوستاندنا اتومبیلان لسر جادا گشتی جستاندن. وی ولاتی هر وها گوت کو پیاده به آگهداریان راگهاندنا تو بریاران ده درباره وی اکیده جنشکی و دست به کلید کرنا دولابین اتومبیلان کریه و پریان جخوان خودان وان اتومبیلان دستینه لروج آوای کردستان بردوام پیاده باجین جور بجور لجر گلک سلوگانان و ناوان جوالاتیان دستینه و هر کسی که وان پریان نده راستی گفه و سزادانی دی. سروکی رژیم سوریه بشار الاسد بریاره که فرمی درخست و تیده سراست کرنه که نود درباره لشکری آنچار لسوریه زیده کر. لگوری وی بریاره نو ایدی ولاتین کو لیبورین جه لشکری آنچار یا سوریه ورگرتنه دکارن جه سوریه درکفن بیکو لریوبریا لشکری گشتی وگرن. وزارت بروانی یا سوریه دستپیکا سال 2018 ده بریارک درخست مرجن پاشبخستنا خواندکاران جه لشکری آنچار تیده زلال کرن و گرنگترین خالن وی بریاره او بو کو جوان خواندکار تمنی یاسا وکو کو رژیم دست نشان کریه 22 سال دوی درباز کرده. روسیا بحثا لودکه کی 4 آلی درباره سوریه دکه و آمادکاریان جبوه یکی جی دکه. روشکاری سیاست دروی کرملینی ده یوری اوشاکوف ده داخوانی که روزنامه‌وانی در آگهاند که اگر دست بکرن آمادکاریان جبو لودکه 4 آلی روسی، ترکی، فرانسی، آلمانی جبو سوریه هیا
اوشاکوف د داخویانیا خو د پیشبینیا دستپیکرنا وان آمادکاریان د هیاما 10 روزان د بریا پیوندیا د ناوبره هفشانان ده و پشتی ویکی و روزال درخستنا کنگر ورد دست نشان کرن. اوشاکوف اشکره کرد که ترکیه بنارینا روسیه ریه د درباره لدرخستنا ویلوتکی و نها روشکارن سیاسی جبو ویلوتکی هنه هاتنه دست نشان کرن. وزیر برفانی امریکا جیم ماتیس هبونا چکن کیماوی ده دست چکدارین اپوزیسیون ده لادلب نراست کرد. لگوری راپورت استخبارات امریکا ماتیس تکز کرد که راستی پشتوانی تکزین روسی دوی درباره ده ناکه و بالکشاند لسر دیروکا چکدارین اسد ده بکار آنینا وان چکانده. ماتیس ده سردان خودش بو نیودلهی گوت که تو زانیارین وان نینه که اپوزیسیون کارین وانین کیماوی هنه و سربار کرد که او نکارن تو آماجهان دوی درباره ده ببینن. ماتیز گوت جی که او ده آمادواشی ده نه ده درباره اگر ابکار آنینا اسد جی کیماوی ره لادلبه. لیوا ایگور کناشینکوف بردف که بناوی وزارت درو یا روسیه گوت که روسیه سیشن بابوری جه بنگاه حمیمی می به چکن پیشکتی آرمانجا نصرای کرنه. وزارت برفانی روسیه اشکره کرد که 4 سرکرین و ایریش کرنه لسر بنگه جبهه النصر لادلب دوری گندو باجاران. لیوا ایگور کناشینکوف بردف که بناوی وزارت درو یا روسیه گوت که روسیه سیشن بابوری جه بنگاه حمیمی می به چکن پیشکتی آرمانجا نصرای کریه. سروکاتی روسیه گوت که روشل پارێزگاها ادلب لباکوور روشاوای سوریه جدر کفکار کم مزن جبو روسیه و تکزی لسر بردامی دانستاندنان درباری ادلب لگر ولاتن گرانتور کرد. بردف که بناو کرملین روسیه دراگاندنه کی ده گوت که او پرس ده خشتای پیوندیان روسیه ده لسر همو آستان. وزیر دروی ترکیه مولود چاویش اغلو گوت که ولاتوی روسیه اگهدار کریه که ایریشن داوی لپارێزگاها ادلب شاشن. اغلو درباره روشا ادلب گوت که جدما درست بونا اگر انجامدانا ایریشکی لسر ادلب ترکیه هول دایا کورهگیری لرژیم اسد بکه درباره بن پیکرنا راستاندنا شر لادلب و هشداری دانه درباره رابون به ایریشک لسر وی پارێزگهه. اغلو سربار کرد که او ایریش آرمان جوان کنترل کرنا ادلبیه او یک مدرسیه کی درست که جو همو آلیان و. اغلو گوتجی که ولاتوی پیوندی لگل هر دو آلیان روسیه و ایران کریه جبو و مجاره. ولات کویتی عربی جالی خواه فکارا خواه جنمانا اولهی و بریکتنا هزین لشکری برف ادلب و دیار کر. همو آلیان پیوندی دار و خواندن جبو راستاندنا کار لشکری کوی به اگر رودانا کارست کم مروهی. آلیکار وزیر دروی کویت جبو کاروبارن رخصنا ناف دولتی ناصر الهند تکزی لسر گرنگیا کو کویت ده جبو بردامی حول ناف دولتی و هرمی جبو چارەسەریya کریزا سوریه کر. الهند هر وها داخوزا راوستاندنا شر کر و ورگرتنا ربازا دیپلومات کاریه جبو بداوی آنینا شر یا کویکتیا سوریه و اولهیا وی بپارێزه. امی بهتر لسر روشا سوری و بتایبتی چارنویسا ادلب راوستن ممیوانداری نافع عبدالله اندام کمیتا ناوندی پارتیا دموکرات کردستان سوریا کریه مامسا نافع عبدمات باش شیوازی باش جاره سریا ادلب را لگورنرینا تچیه بله راستی جی ام وکا پارتی دموکرات کردستان سوریا جی و انجمنان اجتماعی کردی سوریا ام دینین چا روشا ادلب شێوەیەکی سیاسی بێچارە سەرکردن ئەو یا هەری ڕاست و درستە ژبەر بچەکداری تجاریژی ڕەوش نای چارە سەرکردن و ڕەوشا سووری بەعامژی دوێ سیاسەتێ بێ چارە سەرکردن. بەڵێ مامۆستا تو دبینە کو تو پێشبینی دکە کو جڤینا سێعالیە کو وێ سبا وەرە لەدارخستن لە تەهرانê di navbera Türkiye û Îran û Rusya de wê çi çareseriyan berçav bikin yan wê bikin çi rêkeftina? Tu pêşbîniya çi dike? Valla pêşbînî ema em dibêjin tiştek bi ser nakeve ji ber Tirkiye dixwaze wan hêzên çekdarî got ji aliyê wê ve hatina meşqurahînan ewanê biparêzê û her wiha Îran û Rusya jî ew ji li berjewendiyê xwe digerin. Ew jî li gor berjewendiyê xwe di rewşa Sûrî de diaxivin û lêkolînê dikin.
لبلي اف ركافتن وان دما بوريدا لعصيتانا لسر خاكي هاتنا بجهكرن ما مستا نافع بلي نمقود هر يكي الجور برجواندي خوا بكار انينا لي ام ديفيجن او انجام حتى انها وكروشا سوري ملتي سوري يقربوا شورشي وشورشا ازادي ورومتيه حتى انها تشتكي جبي الي جاليه ملت فنهاتيا بدستخستن تاني رجيم جي فايده كريا وروسيا جي فايده كريا وايران جي فايده كريا وتركيا جي فايده كريا بس ملتي سوري جي فايده نكريا تنابينك وافريكا فتنا الصبا وكو ياكو ورا انجي اف جبينا كو ورا الدار خستن ودي سانه برجواندي هرسي ولاتان به هر دي سانه ولاتين سوري و بي سود بنجبري كافتني لبل برسما او ريكافتن و تشبا و روسيا و تركيا و ايران و تش بلانك نهبن لسر ولاتين سوري و بلاني وانين وك مقود برجواندي واديا جبر تركيا دخوازي برجواندي خود هندروي سوريا دا بجيبينه وهروها ايران جي ايرو متفزان دخواز امريكا و ايراني بسوري دا نهيلي وايران جي همو هولا بدي ومانا خود سوريا دا دريج بكي باشا مامستا او برجواندين امريكي برجواندين تركي روسي ايراني تاشرا دايوي برجواندي امريكا برچاف بك بتايبتي امريكا چه دستوردان ناكه لسرانسري سوريا انجي دفرين جدر في رجالات جمع فراتي امريكا حتى انها تفشار تضغط لروسيا نكريا ولتركيا جنكريا والايران جنكريا بس برجوانديا اسرائيل دا كاركي مزنكر وقتا مناطق قد بندستي معارضه دبن او بندستي واهيزين راديكال دبون واهزي وقت تروريست دبون او لا ثاني يروج دستي وادر خصنا وكيدي امريكا تفشار روانه كريا بس او مناطق هاني رادستي نظام بون وملتي سوري تفايده جينا كريا يعني تدبينا امريكا تفشار ناكا وبمينا تني شوبافان جراوشيره شو دستوردانا فعلي لسر خاكي ناكا دبرين ديدا دبرين جدرفي روجالات جامي فراتي شخوا ام فاصل دي بيجن انه امريكا بس برجواندي خد روجلاتي جمع فرادا باريزي وكيدي دستي فاد دولتي دي وك روسيا وايران وتركيا بردايه سوريا دا نهري جو تشتيغو متخست وك ملتي سوري تش كرد بن تش عرب بن تش اف مكونات دي جو اف شورشة هاني وقتا دست بيكر تباجي خست سوريا كنو او سوريانو تيدا ملتي سوري بعام بقه ما فيقا لحتى روجا ايرو اف دولتي دست بيورداني دكن او برياري جو جنيف دهاتنا ستانتين يعني مثلا او برياري مجلس الامن يعني الامم المتحده وكر بيستو دو بينجي وشار او نا حتى انها بحثا وانا يكرن فقط او بحثا دستورك انه جي سوريا را او تنيتي بحث كرن وحتى نهاجي اوجي نهات يا دامزران باشا مامستا علينا هنا دبيجن لباش في نرمية هلوستن امريكي لفو تفجرك لشكري لباش بردان ده هيد نافبرا بريكفتن لقال امريكا واسرائيل هيك وشركي مازن بكن تشد بيجا كنا هلن سوري جي روسيا وايران وتركيا بمينه حتى انها تشتيغو ام دبينن دراغاندني دا بس بروباغندا كا راغاندني اعلاميه تشتك لسر براكتيك العردي عملي نهات يكرن فقط اعلامي ام دبيزن تشتكي دي تنيا باشا جه كردان شي امام استاد فيم الملانيه دك وقت بيجاكو روسيا وايران وتركيا سركفتي بون لسوريا وسوريا بدس خوا انين وبروجي واوي هرن سري بيكو امريكا دستورداني بك باشا كرد جفي فيم الملانيه جه واتشي كرد حتى انها يما وك انجمن اجتماعي كردي ما باوبوزيسيوني وقراراتنا في دولتي ام شوبين وام كاري خل سروي اساسي دكن هجر هاتو جنيفا كدي يعني رونشتني دي تشيبون
نافدولتي ام وكرد ام جيبي بحر نامين لي هجر مسألة تشكدارية به وجارسريا بشكداري وبسلاح به يما ام بجن ام كرد حتى انها تشتك ما ذناب فيرا وشهادة تنيا او تشتيقو ايرود ذناب دستي كرداده هيجي خطر اليه. يعني تبينا انه كرد نسود مندن جفيرا وشي؟ از بینم هگر حلا سیاسی به جارسریا سیاسی به کرد سودمندن لهگر هات و چکداری جارسریا چکداری به اما ام بجن ام کرد مطرسیک سر روشا کردی باشه روش يعني في 7 سال درباس ببینو تنها روشا سیاسی تو جارسری جره نهات یدیتن تنی لشکریه و لسر خاکی بشوه کی میدانی دورتین دابشکرین روش تین چاره سرکرین جالی روسیا و امریکا جالی روسیا و ترکیه و ایرانی و بتایبتی کرد اگر بوی آوایی بمینن و چه با پاشا رو جوان دبیجن انو لگور کسین پسپور و شهرزار و شاه سوری بوی شوی ناچه سری یعنی روسیا دخوازه به چکداری چاره سریه بگه و هروها ایران اولو دخوازه و ترکیه اولو دخوازه لی ام دبینن انه امريكا ودول التحالف يجو بيرا هفبندن او دخوازن جارسريا سياسي يما ام بهتر جارسريا سياسي روجار روشا سوريا ثورة سوري دست بيكر يما ام وكا مجلس وطني الكردي وبارتيا مجي بارتي ديمقراطي كردستان سوريا ما قوتيه جارسريا سياسي او ياجو كيشا كردي جي وكيشا سوري بعامجي جارسر بك كرد آماده نجوی روشیرن هر روشکی نو ور سر خاکی بجی کرن اگر سیاسی به یانجی لشکری به کرد آماده نه جگداری از نبهورم جبر اموک مجلس وطنی کردی از دبیجم پارتیا ما پارتی دموکراتی کردستان سوریا دبیجم ابي جگداری ام آمادنا و ام امي نکنجی لی یا سیاسی ام آمادنا و همو کومبین و جوات بو چیبون لدولة جنيف بي وشل ألمانيا بي شل بروكسل بي شل موسكو بي هم تدا بجدار بون يعني لجنة مي علاقات مجلس الوطني الكردي بريا فترة كي شو موسكو بشتي ونارا شو فرنسا يعني على أساس جواتك هبو الإمارات يعني أم كاري سياسي أم باش بيكاتنا وكاري خدكن ليه حتى أنها أو روشا عسكري يعني يا جكداري لسوريا ده أويا بسركتي وأم تبلي وينا نعبن. جالك سباس نافع عبد الله عندما كوميتا نافندية بارتيا ديمقراطية كردستان سوريا جالك سباس لسر بجداربونا تا لجلما. سروکی لبنان بانگا هفکاری و پشتوانی جبو دست پیشخاری روسیه ده درباره وگراندنا پنابرین سوری کر و او دست پیشخاری به درفتک گونجاو بناف کر. میشیل عول سروکی لبنان ده هفدیتنه کیده به اندام انجمن پیران یا امریکا سیناتور ریچارد بلاکر بانگ لجواکا نافدولتی کر که هفکاری جبو حسنکاری وگرا پنابرین سوری به ریا دست پیشخاری روسی بکن. عون تکزی لسر هلوستا ولات خوش بو وگرا پنابرین سوری بو نافچین آرام لولات خو کر و گریدانا وگرا پنابران به چارەسەری سیاسی و نو گریدان لبنان در دورا میلیون و نیوک پنابرین سوری هنه و دوید دما داویده دست به وگراندنا هجمارک جوان پنابران هاته کرن. وزارت بروانیا روسیه نیاز خوش بول درخستنا کنگره کی ناودولتی لسر خاک سوری د دربار وگرا پنابران ده اشکره کرد. وزارت بروانیا روسی نیاز خول درخستنا کنگره کی ناودولتی ده لسر خاک سوری دربار وگرا پنابران اشکره کرد. لگوری سروک ناوندان اجتماعی روسی یا بسر ریوبری بروانی و میخائیل میزنتسیف کو او کنگر و بویرک دیروکی بعد دوسیا سوری ده. کوی همو ولاتین کو کنگره ددن دوسیا پنابرین سوری سرباری نتوی نگرتی بین وخوندن جبوی کنگره. او راگاندنا میزنتسیف دجوینکا دسته هفریزی ده یا هفبش جبو وگراندنا پنابران دهات کو دهل موسکوی هاتبو لدارخستن. لگوری برپرسی روسیه رومانوی کنگره هاتی پیشکش کرن جبو سروک رژیم سوری بشار الاسد کو اسد جالی خواه پیشوازی و لدارخستنا کنگره نافدولتی لسرخاک سوریه درباری پنابران کر و آماجه کر کو اسد دنونر سرکردایتی رژیم سوریه جبو آماده کرنا چلاکین و کنگره کر.
مزنتسیف همو ولات و رخستنین پیوندیدار لجیهانه جبو بجداریک راستوخو دوی بویرا دیروکی ده وخوند لگوری در بریناوی لتو دم و رکفت جل درخستناوی کنگره را دست نشان نکر. روسیه ده دما بوری ده بحثا پلانن خوش با وگراندنا پنابرین سوری دکه و دیار دبه که روسیه دخوازه دست خواه لسر دوسه پنابراندینه پشتی که دوسه لشکری و یا سیاسی لسوریه خست بود دبن دست خواه جدما اشکره کرنا روسیه جی پلانا خوره یا وگراندنا پنابران قریبو ارینک نافدولتی دوی درباره ده ورگره که روسیه دبیجه که ارمان جاوی جویه که قرطال کرنا جواکا نافدولتی جباری پنابرین سوریه و او یک برانبری بجداری ولات مزن ده دوباره آفاکرنا سوریه ده. سروشت عفرین نافدار به کسکاتی و دارن زیتونه هر وها سینوری و هجمارا نشتجیان امید و فیچری ده جواره پیشکش بکن. عفرین آتو خمه خشه حری سورو قلو قشه عفرین آتو خمه خشه حریسورا خاک پیروز وارزوین هناران و دارستان زیتونان مینارو پلک ج قرآن به پیروزی خواه کم برک جرومت لنوقا کردستان شیرین گراندیه او جی عفرینه باجار عفرینه یان چیای کرمنج یان وکه عثمانیان ناولی کریا کرداغ یک جه گرینگترین باجارین کردستانه کل باشور روجآوا یه روجآوای کردستانه دکه هر وها لباکور سوریه بدوراهیا 6 کیلومتران جه باجار حلب و دوره عفرین جه 306 گندان پیکته هر وها جه 6 نافچیان وکه جندریسه راجو ماباتا شیه شرا و بلبله هر وها ناوندا باجیر لخودگره گلک تاخل ناوندا باجار عفرین هنه و مزندرین تاخا اشرفیه کوریا حلب و ریا باسوته و تاخا پیشسازیه و میدان بازار و میدان بازار چهارشنبه و دبستان المحتسه و نخوشخانه داغلی هر وها گنده ترنده لخودگره وجبركو مالين قندي ترندي قهشتنا مالين طاخة أشرفية بويا طاخك جتاخي عفريني تاخا عفرينا كيفن كومزقفتا عمر الفاروق ودبستان عريفية وفيصل قدورة كيفن وبيمانجها دار المعلمين لويتا خدنا لجبر بريارك سياسي أو بيمانجهو نخوشخانيا حكومي جبو باجاري عزازي هاتم وقوستن وتاخا نافندا باجير أنكو مركز المدينة كراجع عفرينا ياتشونو هاتنه جبو حلبي هاتم وقوستن هروها گوندن سرایا و میدان بازار کیون و یاریگاه عفرینه و مزگفتا کو به مزگفتا بازار تیناس کرن و دبستانا سرطایی یاکچان و نخوشخانه یا جیهان و نخوشخانه یا قنبر و پرانیا ناوندن اولکاریه و که ناوندا اولکاریا لشکری و سیاسی و لشکرکرنه لویتا خیبون هروها تا خارج آوا کوریا جندریسی و مزارن گورستانا کارسانه و دارن مرخان ین لبرچم عفرینه لخودگره تاخا عفرینانو آنکو کولانا ویلات کو نخوشخانه یا درسمو نخوشخانه یا آورین و زانکو یا عفرینه و دبستانا بازرگانیه و دبستانا فیصل قدورانو و بخچه زاروکان یا بناو اصدقاء یا تایبت و ناوندا چاندنیه و چند گلستان بچوک لویتاخینه سرباری چند ناوندن اولکاریه و که اولکاریا ریوبریا هرمه لوربو هروها تاخا زيدية كو يكجي كفنترين تاخن عفرينية ومزارا غورستانا زيدية وريا صلاح الدين يا سركة ونافندا عم باركرنا آفا وخوارنا عفريني لوي تاخينا
داخل نو تاخا محمودیه او جی دبه دو بشا جورین کو به صد هزاران دارین مرخان خودگیره تا دکینه تاخا زیدیه و گنده تلطویله و بش جیرین جتاخا محمودیه نزیکی بنداوا کو بناوه 17 نیسان هاتیه ناس کرن کو او بنداو به هزاران دارن زیتون و زوین چاندنیه آفریده هروها سانویا پیش سازیه لوی داخیه چند رین سرکل ناوندا باجار عفرین هنه کو دیریشترین ریک لباجار عفرین ریا راجویه هروها ریا جندریسی و حلبه و باسوته و دو سایدا روش آوا انکو اتوسترادا غربی و دو سایدا نو نهینیا جوانیا باجار عفرینه او کوچم عفرینه لناو عفرینه را دهرکه و دو پر لهنه یک پراکون تناس کرن کو دچه حلبه و یک بپرانو تناس کرن او جی دچه تاخا اشرفیه هروها بنداوا 17 نیسان لنزیک تاخا محمودیه گله گند لنزیکی ناوندا باجار عفرینه هنه گنده ترنده کپرانی آوان کردین ایزدینه کو گهشتیه تاخا اشرفیه و یک جتاخین عفرینه تیج مارتن گنده کارسانه در دورا 2 کیلومتران جتاخا روش آواج ریا جندریسی و دوره گنده کفرشیله در دورا 2 کیلومتران نزیکی تاخا محمودیه و گنده ماراته به 3 کیلومتران جتاخا ولات و دوره و گنده تلطویله به 2 کیلومتران جتاخا زیدیه و دوره کارگهن درونه و جلوبرگان و کارگهن پلاستیک و پیدوین دستپیکی و پاقجیه و جماره یک جدبستان سرطایی و امادهی و ثانوی و پیمانگهن تایبت و نخوشخانه و گولیستان و مزگفت لباجیر هنه و بازار هفتانه یامزن به بازار چهارشنبه هاتیه ناس کرن که هر هفتیه که لتاخا اشرفیه تیوه کرن و خلک گوندان بری خوددن بازار چهارشنبه و پیدوین خواه جوی بازاره دکرن که او بازار بویا وک کلتوره کی لجم خلک عفرینه جبرکوج سالا 1927 او بازار بناوه بازار چهارشنبه تناس کرن و هر چهارشنبه تیوه کرن هرما عفرینه هرمک چیایی و سرشتاوی هشتیه کو ببا بوکا کردستانه و گلک جوهنج شونواری و گشت و گزاریه تیده هنه وکه چمین عفرین و رش و سلاوین گمروکه و بنداوا میدانکه و کلا سمعانه و هوره و شونوارن عینداره و شکفتا دودره و سیرانگها باسوته و برجه گلک چیا لعفرینه هنه وکه هاوار و لیلونه و زوین عفرینه هر جوره که جفیکی و کسکاتیه تیده دبا و نزیک 20 مليون دارن زيتونان و 2 مليون دارن هناران لعفريني هنا و هجمارك مزن جكارجهن زيتونا انكو گواشكه و صابون و بيريني هنا هرما عفريني نزيكي مليون كرد تدايا و بشك مزنج خلق عرب ين در بدر العفريني بجهبونه و جبر شروپفچونان لگوندن سینوری خلک وان گوندان بر خودانه ناوندا باجر کنها در دورا ملیون کس ناوندا باجر دمینن و یک جگرینگترین باجارین کردستانیه جبرکو نزیکترین باجارین کردستانیه جدریای سپی عفرینا رنگینه عفرین بوکا کردستانه گزی زینا اویندار پیشمالکا خیر و بران پناها بیواران ایرود روشک خویناوی ده دیجی و بگیرانی لاشوی نازک و نازدار برینداره دوباره سرنوشت نشأت زازا دبیجه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دخوازه پارتیا دموکراتا پیشوروا کرد لی سوریه وگره ناورزین انکسی خواندن لروجاوای کردستان دو قوناقه که گلکی خراب را در باز دبه
پارتیا دیموکراتا کوردستان سووریا وê xwe nîşandaneke piştevaniyê ji bo girtiyên di zîndanên rejimê de li dar bixe. Erşad û bextewar bin.